The Hill State People's Democratic Party HSPDP held a campaign rally at Lat Laumali on the evening of 12 February 2025 to support its candidate for the Maukar Panthor Umkrap constituency, Juban Lang Karbi Kheo. The event was attended by senior party leader Sankar Umnoit along with other party leaders and supporters. In his speech, Juban Lang Karbi Kheo urged upon the electorate to support him, assuring that if elected, he would work towards addressing key issues faced by the youth. Banyak ia kedua kejong sing ngisoshet hem banyak ia ikon samlarang ba bagi mi sekemat nak benta ke tahu ba cak cak penriu bagi ni kun ya kita kipor kita nambar bagi ni kun ya kita kajing lek por jeng kiwei kiar bagi ni kun nak benta bagi penpa ya kai ke pateng kajong kilong benta bagi ban sanangwan ru kumju Lengba ke artikel aspak sau hagaba la itu yang ni lengba kata ke provisions of the 6th schedule hab ngadan handi hati jonga ya the constitution of India bagana puli chapi ya kata ke 6th schedule kumbal tho hagani ke constitution of India kaba the 6th schedule habok article aspak sau keren syai bagani ke provisions as to the administration of the tribals area in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. But lengba dengan ke 6th schedule iyo ya kata ke itu lengba ulat ya kita di Khasi Hills Autonomous District Council kumba kalong nentang bakal ai baru haulat banang penkupo sisu ya ke district council hak berpun dibentang lagalong hakian haki rules haki regulations pada bills dibangi kum ke Khasi Hills Autonomous District Council ngirengkam banyo ika asen na ulat jeng kejelang balakran syairu agani ke 6th schedule Paulat ularu banang penjitu syushu yang kita cakap hapok jeng ke district council ularu bantentat lani bantiang yang kita cakap hapok ke 6th schedule ularu bantengi syu yang kita district council dan maya mentang ingin keren syua tangi ke Khasi Hills Autonomous District Council hagapal manga ngan mi syakmat banteruai lagi kumtau MDC ngau ngipri andang lalong tau MDC dan yang nam tak tahu pak jadi kun samla banyak keren yang katakan recruitment policy ke pakut yang keren yang katakan recruitment apa kajing dorba jangka district council bagi nurah yang katakan transparency hak tungkam tungjam nama ngatip tikena bagi department bapel kepada nanti apa district council kamdai ke recruitment ke pakut namsim keren yang kata dah kecing betul nak keren dia kata nama bangla experience bangla syam dala di marmet kibon kibang adon berbicara kikun samla mi syamat wat cintip kata pila nak kayin dorbar juga district council ti peniak mi syamat yang mi syakmat samaran mi syusurok berpersya lalu dan kanu kecil kau agar recruitment policy jong ke district council kejongi balik orang kata nama kajing mi jong syakmat kalon bangantai kan ya kita kun samla kejong iru kiban long kita kinong ilam kiban long kita payah kita scam jong gari pakai kendriu haki pateng kiban wan kiban tai kan ya ke imlang ke salang ke jongi